Ove sedmice iz Bosanske Krupe stiže nam još jedna tužna priča. Ramiza Bratić sa kćerkom i mužem živi u jednoj prostoriji u kojoj se jede, spava i boravi. Blage ne nedostaje kao i neimaštine. Nema se tu mnogo ni za prehranu. Ono što imaju ostavljaju djevojčici, no ni to nije sva tuga koja je zadesila ovu porodicu. Ramiza se bori i sa bolešću za koju nema novca da kupi lijekove. Njenu priču donosi Čevada Štancl. Bratić žive u otočkom naselju Prokup pored pruge i Ramiza i njen muž su nezaposleni i samo ponekad ponešto zaradi. Sve su to nosili hrabro, osobito kada su dobili djevojčicu. Mogle se u neimaštini nekako. Danas je djevojčica Sureta kod 7 godina. 2011. godine započele su problemi sa Ramizinim zdravljem. Dolazak u sasvim drugi kraj iz Bosne i Hercegovine, iz Goražda gdje je rođena, prilagođavanje na život u Kulen Vakufu sa svojom porodicom, rat, izbjeglištvo u Bihaću, smrt oca i majke bilo je preteško za Ramizin život. Kao i svi parovi koji su započinjali novi život, i oni su maštali o lijepom i mirnom životu. Nadali su se i mislili da će doći dan kada će biti posla i kada će svojoj djevojčici moći preuštiti sve ono što druga djeca imaju. Danas Ramiza želi samo živjeti što duže, da bude sa mužem uz stasanje svoje djevojčice, da srce izdrži što duže. Ja od 2011. godine imam probleme sa srcem koje sam išla u Bosansku Otok kod našeg doktora. Dobivala sam uputnice za dalje liječenje, ali nisam imala uslova, nisam to bila u mogućnosti. Prema tome, za dalje liječenje. Kad su krenuli vaši problemi? Krenuli su od 2011. godine. Tad sam prvi put zatražila pomoć ljekara i tako. Šta da kažem? Da, za dalje nisam imala uslova. Dobila sam jedan obični lijek za koji nisam imala ni za taj lijek novca da uzmam redovnu terapiju, da pijem, tako. Poručila bi ako bude gledao, sve ljude dobro volje i ovo mi je teško reći. Ako su mogućnost da mi pomognu, barem da odem na neke pretrage. Živim ovako ako muž te sleti privat, od nekih 30 maraka, eto. Nisam u mogućnost, nju je škola, eto. Ona za školu obezbedila je škola, sendvič, što ga nismo imali zašto platiti, neke knjige. I taj prevoz i to, opet hvala im. Ja se zahvaljujem i moje ćerke učitelju i direktoru škole i pedagogici Bosanska Otoka. I svima. Bez svoje rodbine uz loše situiranu muževljevu porodicu zatekla ju je bolest. O svojoj bolesti mnogo i ne zna, već nekoliko godina uz brojne situacije kada se bori za život, Ramiza nije napravila ni one prve nalaze, jer nema ni osiguranja ni novca. Po lijekove odlazi u Bosansku Otoku, a vrlo često te lijekove plati neko od zdravstvenih radnika. Zadnji put, kaže, platio ih je ljekar u ambulanti u Bosanskoj Otoci. Znaju da nemaju. To najviše dolazi do bolova u prsima, gušenje, panem u nesvijest za neki, recimo 2-3 minute, ne znam, za sebe i tako. Bili ste kod liječnika opće prakse i u Otoci, i u Bosanskoj Krupi i u Bihaću. To su bili obično hitni slučajevi kada vam je pozdravo. Moj doktor, prvi koji je bio Zlatan Terzić, ustanovio je moj problem. Kad sam prvi put rekla, da me boli u prsima, kad je rekao da uradim prvi u EKG, ustanovilo se da imam tu aritmiju. I on je, tražio, napravio mi uputnice da idem na dalje liječenje, ali ja nisam bila u financijskoj mogućnosti, normalno, da idem, da tražim, ali opet borim se, ne predajem se.
ako Bog da, nadam se da će biti bolje. Ja bi se zahvala našem doktoru, Janesu. Jako je ljubazan doktor i prvi put u životu da sam naletla na takvog doktora koji mi je zadnji put iz svog džepa platio lijekove. To je žalosno reći, ali kad moram. Izašao mi u susret, vidio je znači da nemam. I kaže, ne brini se, ja ću platiti. Znači, tražila sam taj aminol sam koji košta koliko? 4 marke. Eto. A gdje danas kad nemaš ni 4 marke? Šta ću? Sam zamolila emisiju Ispun mi želju, znači televiziju Hayat, da pomognu meni i mojoj porodici, a najviše rad mog zdravlja, da znači odem na te preglede, da ustanovim svoju dijagnozu i da sam sve dobre ljude, dobre volje koje žele učestvovati, znači da mi pomognu i tako. A najviše radi moje ćerke koja ima samo 7 godina. Koja mi je najžalije što ona to mora sve da gleda. Jedan dan kad mi zabola, ona je došla kraj mene i kaže, mama, nemoj umrijeti. Da, ona je rekla nam sada u razgovoru da želi kada naraste, da bi mamu mogla liječiti. Jeste. I ona, ja kad sam pala isto jednom u nesvijest, znači muž me, komšija me vozio u hitnu. Ja sam ležala na njenom krilu. Ona kaže, ja sam te mama samo milovala da me otvoriš oči. Te kažeš da me voliš. Jedini smijeh u kući bratića je onaj kada njena djevojčica počne maštati o tome kako će i kada završiti školu i biti doktorica sa jednom željom, da izliječi svoju majku. Ramizina priča je sigurno jedna od mnogih tegovnih bosansko-hercegovačkih priča. Svjesna je da ima i težih slučajeva, ali se ipak odlučila obratiti ljudima za pomoć. Ono što želi sada je samo obezbeđenje novca da obavi specijalističke preglede i tačno sazna svoju dijagnozu kako bi onda pokušala je i liječiti.